салом алейкум бародарон. Курси рубл бо тоҷики сомонӣ 1000 рубл ба 156 сомону 60 дирам баробар шуд. Якчанд соат пеш курси рубл 160 сомон буд ва боз фаромад. Курси доллар бошад $100 ба 1248 сомону 68 дирам баробар аст. ин агар ба шумо канали ма маъқул бошад, подписатсия кунед, лайк монед ва колокольчикро пахш намоед.